Ukugidla emakhotho akusinto ethoba mhlapha nje kumengameli waphambilini uJacob Zuma. Wathoma ukuvela ekhotho ephasi ngo-2005 nakaza kulochisa umagistrata wekhotho eThekwini malungana necala lokuthengiselana ingikhali. Icaleli lagege emakhotho ahlukahlukeneko iminyaka emihlanu yonke ngaphambi kokuthi amacala asolwa ngawo asulwe. uZuma wasolwa nangokukata ngaso isikhathi eso. Wasolwa ngokukata umngane omndeni wakhe uKhwezi emzini wakhe seJohannesburg. Kwathi ngo-2006 wafunyanwa nganamlando bewahlanjululwa kiwo wonke amacala akhabasolwa ngawo. uZuma khabahlala sekelwa liwoma labantu abebabuthana ngaphandle kwemakhiwo emakhotho lokhana kasathoma ukukhamba amakhotho. Ngo-2016 ikhotho ephakemeko eThekwini yeGauteng yathatha isiqundo sokuthi angasarageli phambili nokuchuchisa uZuma ngemva kokuthi inhlangano eziphikisako kunye nabanye bathi alivuselele icala lengikhali. Kwathi ngemva kweminyaka emibili iphiko lozokuchuchiswa komphakathi lamemezela ukuthi ayavuselela amacala ali-16 ekhaba bekuZuma afaka hlangana nezwangobatsho izehlakalo eziyi-783 zokwenza amabhizinisi ngobukirikitshana kunye nobukhohlakali. Amacala kaZuma obukhohlakali aragela phambili naphezu kokuthi kwafa kwisibawo sokuthi awasulwe. Ngomkhayilo wanonyaka wawalandula wonke amacala abekwawona bewabawa nokuthi umchuchisa suswe angasaraga necala. Kodwana le beyingasiyo yodwa ipaqalene nayo ekhotho. Ngo-2016 ikhotho yomthethosisekelo yafunyana bona uZuma wephula umthetho beyamtshela bona kufuza abhadele imali akhibelele ngayo isithabathaba somzakho seNkandla. Isahlulelwesi seza ngemva kweminyaka emibili lokhu umvikelo womphakathi nakaza kufumana ukuthi umengameli ufuna ukubhadela indleko zokulungisa izinto ekungasi ngezevikeleko emzini wakhe wangeqadi. Okuqalana nomthetho kaZuma kwamva nje kuthome ngokukhukhulamungu wango-2018 lokhu ikomishini ephenya ngokugolwa kombuso nayizambawa bona azokwethula ubufakazi. Ikomishini le iphenya malungana nokuthunjwa kwelawulo lombuso iminyaka eli-9 ngesikhathi uZuma asesengumengameli. Kwahlelwa ukuthi avele kusukela amalangana awali-16 bewabe ma-20 ngoSinyikhaba umnyaka opheleleko. Kwathi amalangana awali-19 ngoSinyikhaba uZuma waziphumela ekhotho wakhamba ngaphandle kwemvumo lokhu isihlalo uRaymond Zondo nakaza kuraga isibawo sokuthi akazehlise. Ngemva kwalapho-ke ikomishini yayo kungongoyila ngesenzwesi emphathimandleni zomthetho. uZuma wathunyelwa umbiko omtshela bona akabuye azokuvela ngaphambi kwekomishini le. Kodwa uZuma wakuhlaba konke lokho wathi uyakhahlunyezwa. Phambilini nonyaka ikhotho ephakemeko khabidosa phambili usihlalo nabakubawa ikhotho yomthethosisekelo bona imtshela ukuthi azokuvela. Ikhotho yaya uZuma ukuthi avele ekomshinini begodwa athule ubufakazi. Kodwa uZuma akangavele nalapho walila ngokuthi uyakhahlunyezwa. Kwathi nge-29 ngenyanga epheleleko umjaphethe wesekela lejaji ijaji uSisi Khamphephe wafumana uZuma mlando ngokudelela ikhotho wamgweba inyanga ezili-15 ejele. Umshini wami Ngemva kwalapho-ke uZuma watshinga ekhotho ephakemeko eMaritzburg wayokukhandela ukubotshwa kwakhe. Lokhu ukwenza ngaphambi kwesibawo asifake ekhotho yomthethosisekelo sokuthi suswe isigwebo. Ekusibawo esizokulalelwa mhla amalanga ali-12 ngiyo linyanga.